Hindi diri ba magbarog na adto dito ang view. Ha? Ito pa di barogan. Asa ni padong? Sige, pagpado lang na, miss, kasakit akong paa, day. Uy! Sakit kayo. Gawa ulit yung pa kay sakit niya mo habok ko din. Lid. Miss Lynn ka na, sa tao ka na. Kasi baka may Adlaw Beach na. Miss Lynn, paddle. Hi. Welcome to our vlog. Welcome to my vlog. Andito po kami ngayon sa Adlaw Lagoon, El Nido. Nagkayak po kami. Nagkayak po kami. Nya bidihan ti ka day, ako'y bidihan ti ka. Si Miss Lynn, go. Wow, nice. Maganda ko to. Ni Miss Lynn, paningka mo na Miss Lynn. Kaapod na rin kaya kala. Love Garbo, where are you? Ano sa beach? Hi! Bicharata mo ha? Saka na, uy! Daday? Okay. Okay na ka, Miss Lynn? Okay na, okay. Okay na itong outfit din, Daday. Hi, Mama Alawi! Hi, Mama Alawi! Pindot din, Daday. Wala Heden. Look at. Oh, see, nice boy. Look out. Hi. Welcome to Heden. Kung pwede na yun, Hidden Beach. Ano to sa tutuloy? Hidden Beach. Try Hidden Beach. What?
ka na, ina na. Okay, alala po tayo. Hinog na yun, ma'am. Alright. Be careful to step the ladder, ha? Okay, one by one. Don't jump. You step there. Ma'am, susunod ako doon. Next time po, ma'am, lalagyan po namin. Hey, girls! Magkuha na ta, day. Continuation, day. Sa TikTok. We're here in Papaya Beach. Papaya Beach. Buwan na, buwan ha. Ah. Hi! Hi, Sheila Garbo. What can you say about our first stop today? That's good. It's cool. Ay, sexy Mama Alawi. Hi, the photographer. And yours truly, the videographer. The making. Next destination. Suri po po din na nagtindog po. Hi, Serena. Hi, Serena. The photographer. Okay, pwesto. Asa mo? Ang model. Dagat talaga. Lahat puros dugot. Napila-pila talaga, oh. Matagalan na ako. Nakahawa kasi tayo. Are you ready to enter the secret? Are you ready to enter the secret? Yeah. Ready. Pero pa last. Boy, you go first, boy. Okay. Kayaking again! Kayaking again! Oh, bagi dayo. There, Miss Lina dito dayo. Klaro na ginagpagod ka ano. Hi! Kayaking again. Hi, Ma'am Garbo! Are you okay there? It's very hot. Pagod na des. Pagod na des.
Are you okay there? Magkayak sa dagat, magkayak sa sopa. Ada, picture na tabi. Bibi. Hi, Ten. Loy, amazing kayong nature, no?